Reka twongere tubasuhuze aho muherere mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nje ndi Claude nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Bwana Isaac, tubazaniye amakuru yo kuri uyu wa gatandatu itariki ya 14 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka wa 2026. Bwana Isaac, rero reka dute twinjira muri aya makuru. Amakuru ari kujya hanze nuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gushira imbaraga zikomeye cyane mu gutata umutwe wa Twirwaneho, ndetse bagamije kugira ngo bagende bica bakamanda Twirwaneho. Iyi nkuru twarayitanze mu minsi yashize, ariko tugiye kwerekana uburyo igisirikare cya Kongo mu kuzamura General Masunzu ziko yarafunzwe. Yaramaze igihe afunzwe General Masunzu, ariko yaje gufungurwa abandi ngafungishijwe ijisho. Kugeza ubu rero amakuru ari kwerekana ko President Tshisekedi yamaje gufata umwanzuro, wo kuzamura General Masunzu kuko yamugize umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano rero nyuma yo kumenya aya makuru yuko General Masunzu yagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Kongo, harandi makuru rwose twakomeje kugenda tubona yuko Kinshasa iri kubikora kugira ngo noneho General Masunzu imushire mu butasi, ubundi abashe gucoordinating ibikorwa by'ubutasi, atata Twirwaneho akorana n'abanyamulenge Minembwe, noneho bazagere kuri ya gahunda yo kwica bakamanda ba Twirwaneho ndetse no gufata bira bice by'Minembwe. Hano ukabona ko General Masunzu n'umunyamulenge kuba yashizwe mu butasi. Rero amakuru ari kwerekana ko nyine ari yo gahunda. Ibindi birero bikaza bigendana gute Bwana Isaac? Wenda ndaje mbitangeho umucyo dute tujya kuyandi makuru agiye atandukanye. Hari amakuru ari cyo rashaka kongeraho nta kindi turaje tunaze dusesengure kuri iyo nkuru, ahubwo turaza no kubabwira yuko ko ihuriro rya coalition ya Wazalendo birukanye burundu mu muryango nyine wa Wazalendo witwa Wirimishiki. Baramuhora iki? Turaza kurebera hamwe. Wirimishiki rero, Wirimishiki yirukanywe, yari coordinateur mukuru wa Wazalendo, ariko amakuru ari kwerekana ko bifite aho bihuriye n'ibitero ku mujyi wa Goma. Ese Wirimishiki ni igiki Tshisekedi yamujijije birahura gute n'ibitero bya Goma? Hano dufite amakuru menshi turi buze kwerekana ko bihuriranye no ku Faransa ubutabera bwabwo bwatangiye iperereza kubigendanye n'urupfu rwo mu Faransa kazi witwa Karine waruhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Jego ubwo tukaza kugaruka no kuyandi makuru kuvugwa muri Rucuru, dore ko igisirikare cya Kongo cyongeye gutangaza ko hari uduce cyisubije muri territoire ya Rucuru. Turarebera hamwe utuduce n'utuhe se ko igisirikare cya Kongo hari uduce cyisubije muri Rucuru, ese n'utuhe, ese nibyo niko bimeze? Turaza kuyatangaho umucyo, tunarebere hamwe uko bihagaze Masisi ndetse n'Iminembwe. Reka duhere kuri General Masunzu. Kuri General Masunzu rero ngira ngo namaje kubabwira yuko General Masunzu yagizwe umuyobozi mukuru wungirije ubutasi bw'igisirikare cya Kongo, ariko noneho iyo ngiyo nta nubwo ikiri inkuru, nubwo nayo ari inkuru, ahubwo tugiye kubereka intego za Kinshasa iki cyihishemo mu kugira General Masunzu umuyobozi wungirije ubutasi bw'igisirikare cya Kongo. Amakuru arerekana ko n'ubusanzwe igisirikare cya Kongo cyari kimaze igihe, cyangwa ubutegetsi bwa Tshisekedi bari bumaze igihe buri muri gahunda yo gukora ubutasi Minembwe kugira ngo burebe ko bwahitana abakamanda cyangwa se abayobozi b'ingabo za Twirwaneho, nkuko bwabigenje muri Kivu y'Amajyaruguru hariya muri Rubaya ku bayobozi ba MAA23, cyane cyane bakica Lieutenant Colonel Wiringoma, bakagaba igitero Mushake kugira bahitane Gaceri kigahushwa, bakagaba n'igitero ku mujyi wa Goma kugira bice Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa na General Makenga, nabwo kanga. Ubu rero gahunda bayifite Minembwe. Bushize twerekanye ko hari umugabo witwa Jacques Kongolo. Uyu Jacques Kongolo rero ngira ngakorana na guverinoma ya Kongo, ariko nawe n'umunyamulenge. Akaba yarahawe amafaranga menshi na Kinshasa kugira ngo ashake uburyo yinjirira abanyamulenge b'Minembwe no muri Uvira, noneho bahinduka ibyitso bya Kinshasa, baje bakorana na Kinshasa. Kandi uyu nguyu Jacques Kongolo yari hawe akayabo k'amafaranga agomba kujya koresha mu guhabo abanyamulenge bari Minembwe no muri Uvira kugira ngo baje baha Kinshasa amakuru arebana na Twirwaneho, cyane cyane ku bayobozi bayo, noneho babona uko bazajya babica bakoresheje amadrone n'izindi gahunda na movement z'abarwanyi ba Twirwaneho na M23 hari Minembwe. Iyo gahunda yahawe Kongolo, kandi Kongolo nawe n'umunyamurenge. Kubwizo mpamvu rero amakuru ari kwerekana ko Kinshasa yabonye ko byaba strategique, cyangwa se ngo byaba ari byiza mu buryo buri strategique kugira General Masunzu bakamushira mu butasi akaba umuyobozi wungirije, kugira nawe agerageze gucoordinating ibyo bikorwa byo gushaka intasi Minembwe nk'umuntu w'umunyamurenge, kuko ari umunyamurenge anafitanye connection n'abanyamurenge Minembwe no muri za Uvira n'ahandi. Noneho General Masunzu ari ukurira ibyo bikorwa afatanyije n'uyu nguyu Kongolo wari wabitangiye. Urumva ko Kinshasa
Kinshasa iri gukoresha abanyamulenge, ariko mu gukoresha abanyamulenge hari ikintu bita gushuka umuntu ukamuha ubuhenda abana. General Masunzu yari amaze igihe yarakuwe ku buyobozi bukuru bwa division nako zone de defense ya gatatu y'igisirikare cya Kongo, ikoreramo intara ya Ituri, intara ya Kivu y'Amajyepfo, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, intara ya Kivu nako Owele, Bawele, Tanganyika, Chopo na Kindu. Wabonye ko bamukuyeho ndetse bakamutumaho Kinshasa agafungwa, nyuma agafungurwa ariko agakomeza gufungishwa ijisho ashinjwa ibyaha by'ubugambanyi. Ubu ngubu rero kugira bamuhe iyo misiyo yikore neza, ashaka intasi mu banyamulenge kugira zijye zitanga amakuru, noneho bazajya babona uburyo babona amakuru ya M23 na Twirwaneho n'amakuru azabafasha kwica abakamanda ba Twirwaneho. Babonye ko General Masunzu bagomba kumushira ku buyobozi bukuru mu butasi, kuko ari umunyamurenge. None icyo gikorwa gikore neza, akorane n'abanyamurenge b'Iminembwe, agerageze kubakonvinka kandi akoresheje n'amafaranga mu kazi agiye gukorana na Kongolo we usa nkaho wagatangiye. Ariko General Masunzu kuko ari umusirikare, urumva we bamuhaye uwo mwanya, noneho akorane n'uwo musivile babashe gushaka abo banyamurenge bazajya babaha amakuru. Urabona ibintu byoroshye? Ntabwo byoroshye na gatoya, kuko ubu ngubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo yikize abayobozi bakuru muri MAA23 no muri Twirwaneho. Yabigerageje mu minsi ishize Igoma, mwarabibonye kuri kiriya gitero cya drone bagabye mu bice bituyemo n'abayobozi bakuru ba MAA23 na AFC muri rusange. Umugambi urapfuba, ndetse M23 inatangiza igikorwa cy'umukwabo cyo guhiga abo twakita ibyitso cyangwa se abandi bashyira amakuru Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cya FARDC. Ibyo nabyo bimaze kujya hanze, leta ya Kongo iravuga iti noneho reka twerekeze muri Twirwaneho turebe icyakorwa. Nibwo rero kugeza ubu twagiye kumva tutungurwa no kubona General Masunzu ahabwa inshingano, nyamara twatuzi yuko ari mu bihano. Kugeza ubu rero ntabwo ari ingingo iri kuvugwaho rumwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse ahangaha benshi barabihuza no kuba nyine uyu General Masunzu ari umunyamurenge, bakavuga bati ni umuntu wabaye cyane hariya, arahazi, afite inshuti, afite abantu badashyigikiye Twirwaneho ndetse na MAA23 ku buryo bashaka kuzajya bamuha amakuru y'ibanga, kubera ko nyine babonye abandi bagiye bifashisha nk'abitwa ba General Kabundi bidakunda muri Kivu y'Amajyaruguru. Abizi yuko nabo ari abantu bo mu ruhande rw'abavuga ikinyarwanda. Gusa ngiye kureba hano mbona ko kuba Masunzu yashirwa mu butasi kugira noneho babashe gutata Twirwaneho na M23. General Masunzu ngo ni umunyamulenge, kuba ari umunyamulenge azagira na connection n'abanyamulenge bari Minembwe na Uvira bajye babaha amakuru. Ntacyo byatanga kuko n'ubundi Masunzu yagiye agira imyanya ikomeye, kuba yari umuyobozi mukuru wa zone de defense. Yari umuyobozi mukuru wa zone de defense, kandi icyo gihe nibyo bikorwa yarabigerageje, kuko uri umuyobozi mukuru wa zone de defense ubu nakuriye ushinzwe ubutasi muri iyo zone. Ibyo bikorwa Masunzu amakuru avuga ko yabigerageje akoranye n'uwari ushinzwe ubutasi muri iyo zone de defense yari ayoboye, kugira yinjirira abanyamulenge Minembwe abashe no kubahindura ngo bigomeke kuri Twirwaneho na M23 bajye ku ruhande rwa Kinshasa. Ariko ntago byaje gukunda, kabone nubwo rwose bari abaturage bose bari Minembwe utavuga ko hataburamo abakorana na Kinshasa cyangwa se ibyitso bya Kinshasa ntibaburamo, ariko bo bagerageje kugira ngo abanyamulenge hafi ya bose barwanye Twirwaneho na M23 bajye ku ruhande rwa Kinshasa. Ibyo General Masunzu yabikoze akiri umuyobozi wa zone de defense, anakorana n'ubwo butasi bukora muri iyo zone harimo na Minembwe. Ntibyakunda, ariko ntiwavuga ko kurode bitabasize ahabi abanyamurenge, cyane ko usibye ibitero bagabaga by'amadrone n'ikindi byo ku butaka. Ariko abanyamurenge bari Minembwe ubona ko bashyigikiye Twirwaneho na M23, ariko none iyo bijemo amafaranga mw'ubu buryo ubona ko Kinshasa bisizemo amafaranga, hashobora kuvuga ati hari abantu bita bampemuke ndamuke akemera amafaranga. So kubwiza mpamvu rero akiri umuyobozi wa zone defense ya gatatu. Mu kunoza neza ibyo ukora ukeneye ikoranabuhanga, mu kigo Infinity Tech Solution twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu. Tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu: ibigo by'amashuri, gucunga amakoperative, imishinga y'ubwubatsi, ibigo by'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, POS kuri bar, resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi. Sigaho guhora utaka ibihombo, egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo. Hamagara nimero ya WhatsApp ni 0785 030 772. Wanasura website yawe ya infinitytech.rw. Igisirikare cya Kongo harimo na Minembwe yarabigerageje birananirana, ndetse nabo ba general uvuga harimo nk'umugeneral witwa uyu nguyu bohereje muri Uvira wazalendo bakamwanga ngo nuko ari umunyamulenge.
Gasita nawe yamufashaga mu ibyo bikorwa kuko nawe yari umunyamurenge bakagerageza gukonvenka abanyamurenge bari Minembwe bikananirana. Icyo koze hari abanyamurenge bamwe babashije gukonvenkwa cyane cyane bari abitwa utugara, abenshi baba hanze ya Kongo, baba muri Amerika n'ahandi muri aka karere, ariko abo ni bake bashigikiye FARDC n'abarundi na wazalendo na za FDLR banakorana rimwe na bakayumba barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ugereranyije n'abanyamurenge benshi cyane babona ko bashigikiye Twirwaneho na M23. So ariko hatabaho kwitonda Claude ntibyabura ingaruka. Wibuke yuko ngira ngo kubwa Masunzu nabwo sibwo hishwe harya Colonel Makanika Twirwaneho. Yego. Okay, nibyo kwitonda bigomba kubaho. Twirwaneho na M23 bagakomeza kubicungira hafi. Urumva ko babikomeje, ariko twavuga ko ibyo bakoze mbere bagasita ba Masunzu kugira bakonvenka abanyamurenge bigomeke kuri Twirwaneho ntibyakunze. Ubu rero ureko nako Kinshasa yabishizemo izindi imbaraga, ibisiramo n'amafaranga. Ni muri urwo rwego rero yagize General Masunzu kuba umuyobozi mukuru w'ubutasi wungirije, kugira ngo kuko twe twamenye ko akazi General Masunzu yahawe n'ugutata abanyamurenge hariya Sud Kivu niho yahawe cyane, ndetse agakoresha nayo mafaranga afatanyije na Kongolo Jacques w'umunyamurenge bakagerageza gukonvenka abanyamurenge kugira babone ibyitso bya Kinshasa Murenge. Niyo ntego nyamukuru. Reka dute tujye ku yindi ngingo mbere yuko tujya ku kibazo cy'umujyi wa Goma kiri guhuzwa na niyirukanwa rya Willy Misike, umuyobozi wa Wazalendo, coordinateur wa Wazalendo muri Kivu nako muri Kongo yose, ndetse n'ibyo by'iperereza. Reka tubanze dutange zino update amakuru. Igisirikare cya Kongo kiri kwerekana ko muri territoire ya Rucuru ngo cyabashije kwisubiza uduce tugiye dutandukanye. Ni igisirikare cya Kongo rero kivuga ko kiri kugenzura sheferi ya Busanza. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko cyamajije kwisubiza uduce dutandukanye turi muri sheferi ya Busanza, hano ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Hano rero bikavugwa Kongo igisirikare cya Kongo rwose ngo kubera ibitero cyagabwe gifatanyije na Wazalendo na FDLR byatumye abarwanyi ba M23 bikura muri lokalite ya Mugogo, lokalite ya Kitagoma ndetse na lokalite ya Kalambi kugira ngo basubire inyuma, cyangwa se ngo basubire inyuma bava mu tuduce bajya muri Rucuru Centre. Aho ni muri territoire ya Rucuru n'ubundi. Ni muri territoire ya Rucuru. Urumva ko baravuga ngo igisirikare cya Kongo cyafashe uduce dutandukanye hano muri sheferi ya Busanza, noneho bituma abarwanyi ba M23 bikura muri lokalite ya Mugogo, Kitagoma ndetse na Karambi basubira inyuma bajya muri centre ya Rucuru. Ariko amakuru dufite na yahe? Ukuri nukuhe? Ukuri nuko koko Wazalendo FDLR bagabye ibitero hano muri sheferi ya Busanza, ariko kugeza ubu rwose tuduce ntago bigeze badufata. Nta nubwo M23 abarwanyi bayo bigeze bikura muri lokalite ya Mugogo, Kitagoma cyangwa se Karambi noneho ngo bahungire muri centre. Utuduce twose turi mu maboko ya M23, ahubwo hari ikintu kiri kugaragara. Urabizi ko FARDC heruka no kuvuga ko hari uduce yagiye ifata muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Hashize igihe FARDC ambarira mediatique, ariko hari utwo bagiye bafata, ariko noneho ntibatumaremo kabiri. Nko muri Masisi rwose hari uduce bafashe mu minsi yashize, hari Kazinga barayifashe bayikuwemo, na za Gatoyi bazikuwemo, ndetse na za Cyugi oya Mushaki ntago bahageze. Bahagera gute Mushaki? Baharwaniye se kari drone yahagabye igitero ya FARDC, ya indi yagombaga kwica umugabo witwa General Gaceri, ariko nta bitero bagabye. Ahubwo ndavuga utwo duce turimo za Cyugi, za Nkokwe, za Gatoyi, uduce dutandukanye turimo za Ntete, uduce turimo za Kazinga, hariya za utuduce ndwabonaga ko bari bagabye ibitero basubizwa inyuma mu kanya nako guhunja baratwamburwa, ndetse na Muheto bari bahageze na za Busihe bahita basubizwa inyuma nta n'iminsi ibiri yashize. Ariko bakomeje kuvuga ko bagenzura utwo duce. Nejo bundi bavuze ko bisubije Kazinga nanone, ariko bigaragara ko batayisubije kuko basubizwe inyuma. Kubwizo mpamvu rero hari uburyo FARDC na Wazalendo abantu bazajya bishinga ayo matangazo ya FARDC. Tekinike si bafashe iki gutangaza ibinyoma ko bafashe, ngira ngo babagira berekane ko hari cyo nabo bari gukora, noneho abanyekongo bagirira icyizere. Ubwo rero twebwe byatumye tubaza imboni zacu ziri muri Rucuru ati se ko FARDC ivuga ko yafashe uduce muri sheferi ya Busanza, noneho ngo na M23 ikikura muri lokalite ya Mugogo na Kitagoma na Karambi gasubira centre ya Rucuru. Nibyo imboni zacu ngewe dore hano yahise arambwira ati nukubeshya. Tibyo ni ikinyoma, kandi nawe ngira ngo uri kubibona, ngira ngo wari wabona ubutumwa neza. Nukubeshya atahubwo baragerageza kugaba ibitero byo guhungabanya umutekano muri Busanza, ariko bagasubizwa inyuma. Niko rero bimeze. Twebwe niyo makuru twakuye kuri tele, kugeza abantu bumve yuko aho ngaho hakigenzurwa na M23 cyane rwose. Ariko ibitero bya Wazalendo na FDLR cyane cyane bo muri Semusinyatura nibo bikunze kwibasira turiya duce. Kugeza ubu nibijya bibura by'ubucengezi, ariko ukabona ko nubundi ni bya gicengezi, ariko gufata uduceho nibikunda. Donc hari abagabo ibitero bya gicengezi byo guhungabanya umutekano cyangwa se kuza kwiba abaturage, kuko bari mu mashyamba ya parike ya Virunga, kandi muri parike ya Virunga nta byo kurya bihaba.
iyi nzara ibariye rero baramanuka wabonye kandi nako babigenza Nyiragongo cyangwa Masisi baramanuka cyangwa se bagahungabanya umutekano mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ni ibitero bya gicengezi ntago rwose ubona ko bari kugaba ibitero byo gufata uduce kubwizo mpamvu rero utu duce twose turacyari mu bugenzuzi bwa M23 ahubwo bahita tujya kuri ya nkuru ya Willy Mishiki tujya kuri iyi nkuru twari tumaze iminsi tubageje inkuru ivuga yuko Willy Mishiki yarema atangaza amagambo agiye atandukanye avuga ko wazarendo ngifite intego zo gufata ibice bigiye bitandukanye ndetse avuga ko ari gutegura n'igitero gikomeye kuri Goma n'ibindi bigiye bitandukanye ariko byose twagiye tubigarukaho dutunguwe no kubona rero itangazo rivuga ko ihuriro rya Coalition Nationale des Volontaires pour la Défense de la Patrie wazarendo ritangaza ko ryirukanye kandi rikura burundu mu banyamuryango Willy Mishiki araziriki mu nyandiko yashyizweho umukono ku itariki 13 z'ukwezi kwa 3 2026 i Kinshasa igaragaza ko iri huriro ryavuze ko Mishiki yavuze amagambo ashobora guteza ubushyamirane kandi atabanje kuganirirwaho n'ubuyobozi bwa wazarendo aya magambo yavuzwe cyane ngo mu kiganiro agiranye na TV5 Monde aho yari yavuze ko hari abarwanyi ba wazarendo bateguwe hafi y'umujyi wa Goma mu rwego rwo kwigarurira nyine nk'uko twabivuzeho mu makuru yacu yabanje hanyuma rero wazarendo igasobanuye yuko kuva ubu Willy Mishiki atagifite uburenganzira n'ububasha bwo kuvugira cyangwa guhagararira iri huriro mu gihe rero hagishakishwa ngo undi muyobozi mushya inshingano zo kuyobora inama y'abakuru b'ihuriro Conseil des Sages zizaba zifatwa by'agateganyo n'uwitwa Jacques Katuranya icyambere reka nzemaze nkubwira icyambere Willy Mishiki cyari kuzira aho ngaho nubwo wazalendo bavuze ko bamwirukanye kubera yuko ngo yavuze ko hari wazalendo bari kwikusanyiriza mu nkengero za Goma icyo ntabwo ari cyo ahubwo mbere yuko avuga iryo jambo yari yavuze uzi ko Goma hari hagabwa ibitero yego bya drone we yari yavuze ati zira bombardement zabaye mu mujyi wa Goma ni bya bitero by'amadrone ati nizitegura ibitero twebwe wazalendo turi kwikusanyiriza mu nkengero z'umujyi wa Goma muri parike ya Virunga dufite turi gutegura kugira twisubize uwo mujyi urumva ko Willy Mishiki yabaye nk'uwemera kiriya gitero yemera ko cyagabwe n'igisirikare cya Kongo mu mujyi wa Goma mu rwego rw'uko wazalendo nabo bari kwitegurira muri parike ya Virunga kugira bagabishe ku butaka bisubiza uriya mujyi kubwizo mpamvu rero Willy Mishiki we yavuze ijambo rigaragaza ko Kinshasa ariyo yagabye kiriya gitero ku mujyi wa Goma Kinshasa ishaka gutangaza kandi Kinshasa yo yerekanye ko atari yagabye kiriya gitero kubera iki Kinshasa iri gukwepa kuko kiriya gitero ntago cyageze ku ntego ngo cice abayobozi ba M23 nkuko Colonel Nanga yabivuze ahubwo cyishe umufaransa witwa Karine wabonye ko wena turanabigarukaho umufaransa bugiye gukora iperereza gatangiye iperereza ahubwo nabonye mécanisme conjointe pour la vérification nayo iri gukora iperereza bikagaragara ko rero kiriya icyaha cy'intambara kuko kibasiye cyishe umuzungu w'abandi w'umufaransa yego kubwizo mpamvu Kinshasa ntishaka kwigereka icyo gitero kuko cyangije ibikorwa by'abaturage kikica n'umukozi wa UNICEF w'umufaransa bigafatwa nkaho byari ibyaha by'intambara yaba kwigerekaho urusyo rero yemeye iki gitero Kinshasa rero ikabona ko Kinshasa ubwo gashaka kubyegeka kuri M23 n'u Rwanda Mishiki we arangije abavamo hakiri kare agaragaza ko icyo gitero cyagabwe na Kinshasa ko wazalendo nabo bari kwitegura muri parike ya Virunga ngo bagabe ibyo bitero nicyo yazize yego ikindi yazize nubango niba wazalendo bari kwikusanyiriza muri parike ya Virunga kugira bagabe igitero ku mujyi wa Goma nubwo mbona ari mission impossible nawe yavuze muri bya bintu by'abakongomani byo gutera ubwoba niki nabyo nukumena ibanga urakoze cyane so ariko none icyo bamujijije cyane nicyo ngicyo cyo kuba yaragaragaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa igisirikare cya Kongo bakorana aricyo cyagabye igitero ku mujyi wa Goma bitegura ibindi bitero wazalendo bari kwikusanyiriza muri parike ya Virunga bari gutegura kujya kugaba ku mujyi wa Goma so nicyo yazize rero kugeza ubu ariko iperereza rirakomeje Ubufaransa nk'uko wari ubivuze ugiye gutangiza iperereza ubutabera bwabwo buratangaza ko bugiye gutangiza iperereza nyine ku bigendanye n'urupfu rwa Karine waruhagarariye UNICEF cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abana ariko cyane no kureba biriya bitero icyo bigambiriye ndetse naho biri guturuka ibitero birasa buhumyi mu bice bituwe n'abaturage ariko nyine benshi bakabihuza n'uriya muzungukazi wishwe aho ibihugu by'amahanga bikomeye byahise binahaguruka bivuga biti tugomba kwinjira muri iki kibazo tukareba uko biteye uriya muzungukazi n'umufaransa nabonye na mécanisme conjointe ya verification ikorera muri Kongo nayo yatangiye iperereza nabonye ejo baragiye kuri yanzu Karine yabagamo kugira barebe ariko bwana Isaac hano ari kwibazwa iri perereza niryo kwizerwa kuziye mpamvu reka nze nkwereke fact ubwo nawe uraza utubwira dusa naho turi kwerekeza ku musozo yego
ko iyi mekanizme conjointe ya verification ikorera muri Kongo yashizweho kugira igenzure abica gahenge. Kugeza ubu ntirajya Minembwe ngo igenzure abica gahenge kuko ibitero bya FARDC by'amadrone artillery n'ibyo ku butaka bimaze igihe byibasira ibice bitandukanye by'Minembwe bikica n'abaturage b'abanyamulenge. Ibitero FARDC gaba muri Masisi n'ahandi ubona ko Kinshasa itubahiriza gahenge inagaba ibitero by'amadrone bikica abaturage bimwe bikica n'abayobozi ba M23 ibyo Kinshasa ikabikora kandi yaremeye gahenge iri kuganira no n'uyu mutwe. Iyi mekanizme ntago yigeze igenda ngo verifie irebe ninde uri kwica gahenge. Ubufaransa nabwo ibitero byibasiye abanyamulenge n'ibitero FARDC komeza kugaba mu gihe cy'agahenge ntago burakora iperereza ngo burebe byica gahenge, ariko kuko ari umuzungu umuntu ngo nibwo bagiye gukora iperereza. Batangiye iperereza. None si mekanizme yimaze iki ikorera muri Kongo ariko hari ikintu gitangaje. Aba bantu bo muri mekanizme conjointe bari gukora iperereza nta birabura. Bamwe bakomoka muri aka karere, bamwe bakomoka muri Angola, muri Uganda, muri Kenya, Tanzania, Burundi, mu Rwanda, nabirabura banze gukora iperereza kandi icyo bashinzwe no kugenzura uwica gahenge. Ako gahenge rero kari kurengwaho kandi mu kurengwaho ukabona ko Kinshasa ari kukarengaho cyane kuko ubona kiri kugaba ibitero ngo ishaka kwisubiza ibice hagapfamo n'abaturage. Aho kugira abakora iperereza barebe impamvu abaturage babirabura bagenzi babo bari kwicwa mu gihe cy'agahenge banaverifie uko bimeze. Uri kwica gahenge kari aka gahenge mu kwicwa mu kuba kari kurengwaho abari gupfa n'abanyamulenge n'abaturage bo muri za Masisi n'ahandi na hariya muri Goma kandi nabo nabirabura. Kandi abagize mekanizme conjointe nabo nabirabura. Ntago bagiye gukora iperereza ngo barebe uwica gahenge cyangwa se ibitero by'amadrone biri kwibasira abaturage cyangwa se abayobozi bayose biri guturuka. Ariko ku muzungu bagiye gukora nibwo bakoze iperereza bose barabihagurukira. N'Ubufaransa ubwo rero twavuga ko rero iyi nkuru tuyinzemo amaso gake baravuga ko ubutabera bw'Ubufaransa bwatangije iperereza ku rupfu rw'umukozi wa UNICEF wishwe n'igitero cy'indege mu burasirazuba bwa Kongo hani Goma. Ubutabera bw'Ubufaransa rero bukaba bwatangaje ko bwatangiye iperereza ku cyaha gishobora kuba icy'intambara nyuma y'urupfu rwa Karine Buise, umukozi w'umuryango wa UNICEF wari mu bikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iri perereza rero ryatangijwe kuri uyu wa 13 tariki 16 z'ukwezi kwa 3 2026 nyuma y'iminsi ibiri gusa igitero cy'indege cya drone nyine cyagabwe mu gace ko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Icyo gitero kikaba cyarahitanye kandi abasivile babiri biyongera kuri Karine mu gihe kugeza ubu ngubu inkomoko yacyo n'uwagitegetse cyangwa se n'uwagiteye bitaramenyekana neza, mu gihe leta ya Kongo ikomeje kugenda igihakana. Nyamara ku ruhande rwa Wazalendo ikaba yaracyemeye, ari nabyo benshi bari guhuza n'uriya mugabo watangiye wakuwe mu muryango wa Wazalendo bavuga ko ari byo yaba ari kuzira kuba yashyize amakuru hanze kandi ashobora guteza igihugu akaga. Reka amakuru tuye tuyasoreje hano ubwa yandi agiye atandukanye turaza kuyabagezaho muri weekend. Turaza kuba turi kumwe kugeza ninjoro nejo ku cyumweru tubaha amakuru budakuraho. Ubwo reka tube turuhutse gato, aya niyo twari tubonye tujye gushakisha n'ayandi. Anytime turibuze kubonera ndi makuru mashya abakunzi b'inkuru Mpamo TV turaza kuyabagezaho. Mugire weekend nziza, Uwiteka abaho umugisha kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, ntimwibagirwe gukora like na share. Iyo niyo nkunga ikomeye tuba tubakeneyeho. Weekend nziza, anytime nitubona ndi makuru mashya turaza kuyabagezaho. Bwana Isaac nawe ndagushimiye. Ndagushimiye cyane Bwana Claude n'abadukurikiye bose abari hirya no hino ku isi bakomeza kugira ibihe byiza. Twabwira ngo umugoroba mwiza cyangwa se igitondo cyiza cyangwa se amanywa meza bitewe n'igihugu waba uherereyemo ukurikiye inkuru Mpamo TV.